үйлерде 5 адам жашаса, анын ичинен бирөөсү көзү көрбөгөн болсо, социалдык кызматкер атайын босун иштелип чыккан методикасы боюнча барып социалдык кызматкер үйдүн бир мүчөсүн семейный тренер катары даярдап, ошол көзү көрбөгөн адамга үй бүлө мүчөлөрү жана коом кандай аракеттерди жасап, ага көмөк бериш керек. Сегодня в городе Ош большое событие. 3 декабря был Международный день людей с инвалидностью. И сегодня мы будем говорить о правах людей с инвалидностью в городе Ош. Проходит заседание первого междисциплинарного координационного совета по вопросам детской инвалидности и реабилитации людей с ЛВЗ при мэрии города Ош. Руководит советом вице-мэр по социальным вопросам Эмиль Токтосонович. В совет входят все руководители социальных структур, здравоохранения, образования, социальной защиты, спорта и культуры, а также представители гражданского общества. Данное мероприятие стало возможно благодаря проекту при поддержке ФСДС и программы «Хлеб для мира» Германия. Но важность этого мероприятия, конечно, очень огромная. Данный совет был создан в ноябре 2019 года. В течение года мы старались провести различные работы. Во время пандемии мы оказывали помощь людям с инвалидностью. Но сейчас пришло время, когда мы можем собраться и обсудить, скоординировать свои действия. Для этого и нужен координационный совет, чтобы мы очень более эффективно могли помочь людям с инвалидностью в их жизни, нормализировать их жизнь. Координационный совет бүгүнкү мына мен түшүнгөнүм боюнча биринчи отурум болуп, мен өзүм байым болгондуктан абдан чоң ыраазычылык билдирем ушул бүгүнкү координационный советтин баштапкы ишине. Ош шаарында бүгүн өтүп жаткан ушул биздин Ош шаарындагы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын шарттарын түзүү боюнча болуп эсептелет. 2019 жылдын 15 ноябрында Ош шаарынын мэриясында Ош шаарынын мэринин буйругу менен бизде ошол ведомстволор аралык координациялык кеңеш түзүлгөн. Ошонун азыркы бүгүн биринчи кеңештин отуруму болуп атат. Бүгүнкүгө чейин ушу пандемияга байланыштуу өтпөй келген. Ушу бүгүн өткүзүп, ушу биздин ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга шарт түзүүнү жакшы кандай кылып жакшы кыла алабыз. Ошол боюнча биз азыр ушул жерде отурумда ошолор боюнча сүйлөшүү болот. Себеби дегенде биздин Кыргыз Республикасы ушул ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча дүйнө конвенцияга кол коюлган. Ал ошол конвенциянын алкагында биз ошолорго шарт түзүүнү кылып беришибиз керек. Эми азыр биздин Ош шаарыбызда жалпысынан алып караганда 7099 ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жараныбыз бар. Ош шаарында катталган. Анын ичинен 971 бул балдар болуп эсептелинет. Биз ошол жыл сайын буларга биз мэрия тарабынан акчалай жардам, азык-түлүк жардамдарын жана башка жардамдарды көргөзүп келатабыз. Азыркы бүгүнкү отурумда дагы ошол да кантип биз шарттарын оңоо, дагы биз ошол жанагы конвенциянын алкагында кандай иштерди биз жүргүзө алабыз, ошол боюнча биз бүгүн отурумда карайбыз. Мекеме ишканаларда 5% ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер жумушка алыныш керек дегендер токтом чыкканда да ошол. Азыр биз ошол боюнча дагы бүгүн отурумда карап туруп, анан ошол мекеме ишканаларга биз ошолорду билдиребиз. От лица сообщества родителей детей с ментальными нарушениями, да? Тут говорилось об создании условий для проблем людей с проблемами опорно-двигательных проблем, то есть но о проблеме именно с ментальными нарушениями детей не говорится, но это не значит, что нам не нужны условия, да, особые условия.
Для наших детей тоже очень проблематично находиться в обществе, потому что у нас есть очень большие поведенческие проблемы. И для этого нужно именно информирование населения, то, что есть такие дети с проблемами, именно поведенческими проблемами. Да? И еще нужны ресурсные классы. Наших детей никуда не принимают в детские сады, в школы. Они дома сидят, и для наших детей большую роль, именно помощь играет это интеграция в общество. Но у нас нет таких условий, потому что общество сторонится таких детей, идет стигматизация со стороны общества, да, то есть многие не понимают, что с этими детьми не так, потому что внешне они никак не отличаются от обычных детей. Они ведут себя, у них какие-то панические атаки могут быть, да, в общественном транспорте и так далее. И людям непонятно, почему этот ребенок себя так ведет. Поэтому нам главное это информированность общества, людей, да, и также вот ресурсные классы, создание ресурсных классов, чтобы наши дети тоже имели возможность получить достойное образование. Также хотелось бы обратиться к спорткомитету, да, чтобы они тоже рассмотрели, к какому спорту наши дети могут быть привлечены, потому что они тоже часть общества. Спасибо. Спасибо, Аим. Да, действительно, это важные вопросы. Совместно с вами мы их продвигаем. Пожалуйста, Бүгүнкү биздин координациялык кеңештин биринчи отуруму жакшы маанайда өткөн десек болот. Биринчи кезекте мен ушу өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилерине ушул жерде отургандарга чоң ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде сиздер шаарыбызда, Кыргызстаныбызда өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен бул жерде проекттерди жазып, ушул биздин ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз, балдарыбызга өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр менен иш кылып жүгүрүп жүрөсүздөр да. Ошон үчүн мамлекеттик өкмөткө, мамлекетибизге жардам берип атасыздар өзүңүздөр.